abantu baforce ukuthi bephenduke ekhaya. Akula muntu ovumayo ukubuyela ekhaya. Wonke umuntu vele labahambileyo, abanye bahambe ngeMonday, abanye bahambe namhlanje, thina siyahamba ngeMonday next week. Akula muntu ovumayo ukuhamba. But ngenxa yokuthi sabona ama-Namibians ukuthi batreatwa kanjani, behamba bengela lutho bechiya zonke izinto zabo. Sibona ukuthi kungangcono sibhalise lawa ama-forms awe voluntary repatriation nawo. Sibuyele ekhaya. Ukuyafela ekhaya kungcono baba Dube. Ufele ekhaya kungcono ngoba ingcwaba lakho bazalibona abantwana labazukulu bakho bethi angoba bomdala lo olele la. Kungcono. Singathi wena ngokutsho kwakho khonapho uthi ukuthi balibambe ngamandla ukuthi libuyele ekhaya lingafuni. Basibamba ngamandla. Silama ama newspaper ababuyayo bezothatha izindaba. Besibona sikhuluma sithi asikwanisi ukuthi singabuyela ekhaya kathesi ngoba yithe esalibalekayo kufanele sibuyele futhi silitshele ukuthi into esalibalekelayo liyana ayiseko, sicela ukuthi sibuyele ekhaya besincedise ukuthi sibuyele ekhaya, not ukusitshela ukuthi buyelanini sokuright yini. Sina sikwazi ukuthi lama sanctions akakathitshwa ayangezelwa, but sokutshela ukuthi ama-human rights sekhona eZimbabwe. Angaphi ama-human rights angikhona? So manje lapho uthini ucelani uncedo oludingayo lokhu baba? Uncedo angisaluceli baba ngoba ngilicelile ngesikhathi engibengilufuna ngalo alubuyanga. Ube sicela uncedo lokuthi bemise kancane. Sikhulume even lo government wethu abuye kithi asitshela ukuthi siyokuphila kanjani labantu labana esesilwa labo. Inkomo zethu ezathathwayo lembuzi abasithatha bezidla asizazibona kumbe siyophila kanjani labantu labana babesihlasela kungaka. So iloncedo bese silifuna ukuthi kumisiwe kancane at least sike sikhulumisana, but kwehlule baba Dube abantu sebephendukile. Abanye sebezaphenduka futhi asikwazi labangabhalisanga ukuthi kuzoba yini. Singathi ke inhlanganiso ye-UNHCR ithini ngakho konke lokho? Bathini? Labana yibo abantu abale corruption enyenzima laba. Abantu labana basimisa kulo uhulumende womanyano. Sathi sifuna ukubuyela ekhaya bathi manini lina amaZimbabwe lizancedwa. Sizancedwa ngendlela bani? Sizanikwa sizaya ku third country. Yi promise esilayo from UNHCR naliyana. But namuhla sebesitshintshe. Sebesitshela ukuthi akulanto elisabayo futhi lingama low profile politicians akulanto umuntu ozali bulala. Mina banjela bathi what's so special about you wena ngo-Olivia Mugambi the protection officer entshela ukuthi what's so special about you kuZimbabwe kunabantu bali 13 million. So mina ngamtshela ngathi ngispecial ebantwaneni bami lezihlobo zami. Ngabe ngingaso special kuwe langaphi but ebantwaneni bami ngispecial. Wabatshela yini ukuthi wahlaselwa khona ngale marange? Wabatshela ngakho kuye. Sabatshela ukuthi kathesi lezindlu asila zachiswa khona ngale ekhaya. Siyokuqalisa kanjani? Umkono weshuro wathi uzasinika ama-tent. Mina uzasinika ama-tent nihlalela abantwana bayi6 etandeni yini? Uthi khona lokho siza kubona sesisekhaya. So uyabona ukuthi into zangikhona ezikhulunywa ngomlomo baba Dube awusezuzithembe. Uzathemba kanjani into ekhulunywa ngomlomo kungela mbhalo okhona ukuthi umbhalo lo umisiwe ukuthi uqinise amazwi lawa akhulunywe. Singathi abantwana kade sibahlala ngapha abantu bakho njengoba kwathi abantwana base ngabachiya kubo babazala. Aha. So ke khuluma amazwi wakho okucina usiza ukuthi uthini baba njengoba wakwabotshwa futhi ungakhuluma sithi. Into engisho kuphela ukuthi akula muntu onceda omunye umuntu uyazinceda. Ungaze ubona ama-organizations lawa agcweleyo lawa ama-human rights wonke lawa ala ncedo. Umuntu uyazimela kuphela ezimela ephile kumbe esifa uyabe ezimele ngoba sizamela ukucela uncedo labantu besicabanga ukuthi bazaphuma bekhuluma nje izwi eli1 ukuthi kuke kumisiwe kancane sikhulume lo hulumende wethu kuyalile kuyehlule. Nxa ungazuza nje okuyisikhathi okuncane ukuthi ukhulume lo mongameli Emmerson Mnangagwa ungamtshelani? Ngizamtshela ngisithi baba njengoba ngosu sesitulweni le new dispensation yakho ayisithembisa ukuthi sizaphila kanjani njengoba sathatha isikhathi eside singekho elizweni. Usasenzelani wena njengoba wena uthi ufuna amaZimbabweans wonke ukuthi bebe sekhaya. Sesiphendukile manje ekhaya. Abantu laba basasiphilisana labo nzima laba uthini ngathi siphile njani labo sikhumisa nomlotha kanjani? So wena ubona ngazani wathi ungena emngceleni bahle bekubophe kumbe kuzahamba nje?
abasezi bembophe antsho bayakwazi ukuthi amehlo maningi kathesi but bazanilanda vele ngesikhatshana esincane bazanilanda lapho engihlala khona beke bembuze ngiyakwazi even ukuntshontsha bengantshontsha but ngizabona lami sengikhona ngalo ukuthi ngiyanzaphila kanjani valelisa abantu so ubona ngazani uhamba neZimbabwe besivalelisa abantu khona mina ngiyahamba ngomvulo basilo ukuthi ngifanele ngihambe ngomvulo kusasa ngiyabe ngisiyothathwa ama-COVID tests then ngomvulo siyabe sesihamba amanzi wami okuvalelisa ukuthi mabakwethu asiqineni asiphumeni ziqine uNkulunkulu ukhona uNkulunkulu muhle into yonke izolunga ngentando yakhe yes ngathi-ke kuyasala abangaki khona ngale eDukwi abadabuka eZimbabwe into engiyaziyo ukuthi out of 298 kuregister abantu abange-155 yonke le abanye abarejistanga so sibafisela inhlanhla ukuthi khona baphile kahle ingxenye bengabanjwi ngodlakela njengamaNamibia kumbe bebonelwe i-durable solution engcono kule yethu le esiphiweyo